Etnia găgăuză este parte a societății noastre. Orice etnie are o valoare foarte importantă. Ei fac parte din istoria noastră, istoria de sute de ani, o conviețuire pașnică și prin această diversitate noi devenim mai originali, mai atractivi. Iată de ce am zis în ajunul sărbătorii de 27 aprilie, Ziua Limbii și Scripțiului Găgăuz, să lansăm această expoziție, o să aibă loc și o discuție publică, tot aici în Parlament. Asta dorim să facem. For Sweden it's very important to support culture diversity, languages and the rich history you have in this country. And of course the Gagauzian autonomy is a very important part of that. So we are, together with CMI, very happy to support this campaign on raising awareness. I think with raising awareness you also get knowledge and better understanding of each other, which is of course then contributing to tolerance and harmony in any society, hopefully also then increasing the cohesion. В Гагаузии гагаузский язык преподается в школах, в лицеях, в гимназии и в университете. И есть у нас еще педагогический колледж. То есть в системе народного образования он функционирует. Другое дело, что на бытовом уровне, начиная с семьи, он заменяется русским языком. Среда необходима постоянная и не просто временно, а постоянно, именно изо дня в день. Но вот, между прочим, сегодняшнее мероприятие к этому как бы и призвано. Я считаю, что если побольше таких мероприятий, и не только здесь, в Кишиневе, но и в Камрате, и в Чедерлунге. Noi vrem să transmitem un mesaj important, că noi suntem bogați prin diversitatea culturală și etnică. Și când noi povestim publicul larg despre popoare, etniile pe care noi avem în Republica Moldova, acest fapt contribuie la coeziunea socială.